Pozdrav svima, evo nas opet. Moje ime je Milan Nikolić, učitelj transcendentalne meditacije i danas je opet sa mnom Jasna. Jasna je jučer naučila tehniku transcendentalne meditacije. Mi smo snimili jedan kratak video i obećali smo da ćemo se potruditi da podelimo njene iskustva nakon prvog dana meditacije, drugi, treći, četvrti dan. I danas je bio njen drugi dan. Juče je naučila meditaciju, imala je prvu samostalnu meditaciju ovde i nakon toga imala 2 samostalne meditacije kod kuće i onda smo se mi opet sastali ovde u Beogradu na Slaviji i pričali smo o njenim iskustvima i htjeli smo da podelimo sa vama njeno iskustvo nakon drugog dana meditacije. Sad, prvo što ću pitati Jasnu je u kakvom položaju praktikujete meditaciju? Da li je potreban neki zahtevan položaj da bi se praktikovala transcendentalna meditacija? Ovo mi je super, zato što ja imam problema sa kukom, sa desnim kukom. I pre sam ja pokušavala neke druge meditacije u položaju, što ga ne rekli, lotosovog cveta, pa mi to baš nije bilo najbolje, zato što me boleo kuk. Međutim, ovo mi je super, zato što mogu da zauzmem položaj u kome me ne boli noga i bol mi ne odlači dodatnu pažnju mislim, u momentu meditacije i to. Tako da mi je to super. Kako vam je vam bilo teško da meditirate sami? Sami? Kod kuće, nakon instrukcija? Ne, to je bilo super. Ovo nakon vašeg to je bilo odlično. Znači, imala sam, 2 puta sam meditirala, jednom sam meditirala potpuno sama i bilo je onako zaista lagano i prijetno, a drugi put sam čak meditirala u atmosferi gde se odvijao još neki dodatni život, u smislu bilo je, ne znam, osoba koje su, spavale ili gledale televizor i bilo je potpuno neverovatno, jer ja mislim da sam skoro zaspala. Mislim, mi je kljucnula glava, tako da računam da me opustilo. Nije vam smetala ta buka u pozadini? Ništa. To što je osoba spavala? Ništa. Je hrkala osoba? Jeste. Ali mi ništa ne smetala. I još sam se posle toga osjećala puno energije, znači onako življe. Nakon meditacije? Nakon meditacije. Malo sam bila onako kao pospana kao da me je hvatala kriza, malo sam bila baš pospana. I rekao, ajde, neću da idem da legnem, nego ću da meditiram to drugo, pošto je bilo popodnevni sati. I nakon, do duše tog jednog ili 2 zakucavanja glavom, kada sam došla sebi ponovo, otvorila oči, odlično sam se osjećala, onako baš neobično budno, ali baš lepo, onako, puno energije. Samo da pomenem, to što vam se glava opustila, to je znak da je, kažem, cela fiziologija bila u stanju dubokog odmora i relaksacije i zbog toga nam glava klone jer smo duboko opušteni, onda svi mišići se opuštaju, pa čak i vratni. Ali bili ste vratno svesni tog svega što se dešava? Pa, čula sam ja i zvuk i sve nekako mi nisam... Mislim da to ne su kratki momenti kad, ja to kažem, toneš, onako kreneš da toneš, onda kad je valjda zateglo mišići ili to kad je trgnulo, onda sam se ja, ne mislim bukvalno trgnulo, ali sam onda bila svesna da sam zakucala, da. I jednom ili 2 puta sam ostavila da mi se nekako ruka kao trgla nevoljno, ali to valjda isto kao kad toneš u san, pa onda hoćete san u taj odmor i to onda hoće valjda... To je u stvari, to ste dobro pomenuli, to mi niste rekli malo pre. To je u stvari
Opuštanje stresova. Super. To je isto ono što se dešava pred spavanje, jer to se dešava i noću dok spavamo, ali pred spavanje nekad smo svesni, u stvari u onom momentu kada ulazimo u san, dok smo delimično svesni, pa nas se trgne neki deo tela, to u stvari znači da se neki stres ili grč oslobađa. Super. I to se isto dešava u meditaciji, da imamo neke senzacije, a to je upravo znak da se oslobađa neka napetost u telu. I zato mišić onako zaigra malo, ili se trgne. To ste odlično primetili. Jeste primetili još nešto? To su mi bile dve. Bila je, rekli ste? Da, još sam, kako se zove, iako mi je disanje manje više ujednačeno, uvek mi se desi da imam duboki uzdah. To smo pričali, zašto se to dešava i to je prirodno. Da. Zato što se u meditaciji smiruje mentalna aktivnost i sa smirivanjem mentalne aktivnosti smiruje se i fizička aktivnost. Cijela fiziologija postepeno dolazi u sve veće stanje odmora i relaksacije i opuštanja, a samim tim i disanje. Disanje je sporije, isto kao kad spavamo, disanje je sporije, isto u meditaciji, usporava se svaka aktivnost, utišava se, postaje jednako tiša. I onda, pošto smo navikli da dišemo normalno, telo ima jednostavno potrebu da zaviši vazduh i onda prirodno udahnemo vazduh, ali to je prirodna pojava, nije ništa neobično. Je bilo još možda nekih? To je samo što ste... To je ovo sad što je za sada što sam primetila, da. Odlično. Nakon meditacije više energije, opuštenije. Jeste. I naravno uvek raspoloženje. Raspoloženje, to je najvažnije. Da se dobro osjećamo. Pa da. Eto, toliko za sada. Hteli smo ukratko da podelimo Jasino iskustvo nakon njenog drugog dana prakse i dve samostalne prakse meditacije kod kuće. I nastavljamo nas sutra sa svojom praksom, mi ćemo se ponovo vidjeti, pričati njenim iskustvima i podelit ćemo sa vama. Hvala vam ponovo što ste nas slušali i gledali i vidimo se uskoro. Pozdrav!